uPhumlani lo wakaMadoni eHarding kwaMache endaweni yakuQobela. uPhumlani usebenzele emtateni uyiNduna kwinkampani yakwa-SRG. uPhumlani uyabahlukumeza abantu, ubakhokhela u-130, ubusuku nemini imali yakhona iyafana, u-130. Abantu bayahamba la bayohlala besebenza ubusuku nemini benzela ukuthi behole imali ethe xaxa. Okay-ke since-ke abantu bexakekile yabo, bengenamsebenzi, umsebenzi ungekho, abantu bazinikela mpembamba osebenza lapha beqaqa ama-truck begcwale ilahle, kune-dust laphayana, abanama-maski, akabaniki ma-gloves. Yonke into uyazithengela, ibhuzu lelakho. Akho kudla-ke kulokuhlala bakuhlalwa pha, abantu bahlale basebenza ubusuku nemini. Uma ngabe kwenzekile wabathengela ukudla, uhamba uthenga izinkwa zase-Shoprite lezi zika-R5 ezi-brown no-1 litre we-Fusion, uthole ukuthi abantu ba-over 10 bazohlanganyela ezinkwa nale litre ye-Fusion badle ngoba bacakekile. Indaba inakalaphi-ke? Base kufanele kuholwe. Uma ngabe sekufanele kuholwe, uPhumlani sisi ukuhlaza ngale ndlela lexakile. Abantu akabaniki imali yabo ephelele, uyabancikuselela abantu bese kufanele kuholwe, uyeyisa ubatshela abantu batshena ngawe be-useless ngakhona. Kunabantu abasebenza la ngoDisemba bangaholi, abanye babo basasebenza namanje ngoba baxakekile, abanye sebayeke imali yabo abakayitholi. Uma befuna izimali zabantu uvele abatshela bazoyithola ezola. Asazi ukuthi umuntu imali yakho uzoyithola ezolo ukuthi uchaza ukuthini ngoba phela usebenzile. And kunzima ukusebenza laphayana, amantombazane nawo ayahamba ayohlala laphaya. Akho ndawo zakugeza sisi. Okokuqala ngekho ndawo zakugeza, nje nikhona ompompi, nihambe nimanze isithawula nigcobe insipho uma usula amakhwapha, uhlale mhlawumbe u-5 days ngoba lapho u-10 days wakhona uhola u-1,300 rand. Uthole ukuthi nakulo 1,300 rand akazukunikeza u-1,300 rand wakhonke, uzokunikeza u-1,000, u-300 rand athi uzobe uyakunike, methanda akunike, methanda anganginikezi, iphelele futhi kanjalo. Eyise uma ngabe ufuna imali yakho azokutshela ukuthi ungazomtshela yena ngoshintsho, akhohle ukuthi lo shintsho wena usebenzelile and lo shintsho wena usokhulu kwenu. Okunye futhi mangabe ayikho futhi into esingayenza-ke ngoba lento ayenzayo uyena lo Phumlani ehlangene nekorekore kuthiwa uDavid neNdiya engingazi noma mhlawumpe lu-supervisor yena ekuthiwa uSashini. Angazi noma ibhosi yakhona iyazini ukuthi badlala ngabantu kanje. And bayabaxhaphaza sithi abantu laphayana, bayabaxhaphaza abantu. uPhumlani nje usebenzela kakhulukazi abantu bangasekhaya, most amantombazane nabafana, abantu bale Harding, abantu abamsebenzelayo, and ubathathisa okoshidi. Nifukuze bese kufanele nihole, anitshele umathanda wakhe. Engathi nje singathola umuntu ongasiza angenelele, mhlawumbe uPhumlani uzoyeka lento. And kuthiwa uke wathi yena ingabe uyayinyusa imali, kodwa ngiyazi ayinyuse ngoba abantu bayeyisa. Insimbi News ikhulumisane naye uPhumlani Maduna ngazo-ke lezi insolo zokuthi wayisa abantu abadelela, futhi-ke akababoni nokuthi bayini. Phezu kwaloko abaholele nje amakinati, kwesinye isikhathi abanikeza imali engaphelelanga, athi u-300 rand uzobe abanikeze 1,000 rand ngesonto. Kepha yena uyaziphika zonke lezo insolo, uthi naye uhola-ke imali efanayo. Inkampani yamandiya akuyona yakhe, futhi imali bayithola-ke esandleni. Uthi-ke mayesho ama-contract-ke abakaze nje kube yinto-ke ekhulunywa ngayo ngesizathu sokuthi vele-ke bayitoho, kusuke nje kwabantu betoho. Uthi-ke naye wenelisekile, akanankinga nakho konke lokhu ngoba vele uyazi ukuthi-ke umsebenzi wamandiya weneliswa nje ilokho-ke akutholayo. Kodwa-ke uthe uma insimbi ingangenelela kulolu daba, kusho ukuthi-ke naye angasizakala. Eminye imibuzo-ke ukuthi ngabe abasebenzi banayo yini inkontraki, khona yini imali edonswayo, mhlampe o-UIF kanjalo. Wangakwazi-ke ukuthi-ke asinikeze-ke izimpendulo kilokho. Wathi-ke abaphathi bakhe abangakwazi ukuthi-ke baphendule-ke ezinye zezinto. Kodwa-ke uthe kusuke kungaphoqiwe umuntu ukuthi asebenze khona lapha-ke kuleya nkampani, kuwukuthi nje umuntu mangabe ezwa ukuthi umthwalo ungaphezulu ashiyeke phansi. Insimbi News imtshelile ukuthi atshela abaphathi bakhe ukuthi-ke izoxhumana-ke neziphathimandla kanjalo futhi-ke nabaka-Department of Labour babukisise
ukuthi-ke ngabe izimo abasebenza ngaphansi kwazo abasebenzi ziyizo yini njengoba sazi ukuthi kune-Basic Employment Act kanjalo futhi no-Labour Relations Act ekufanele ukuthi babhekwe ezindaweni lapho-ke okusebenzela khona-ke abantu. Kanti-ke abantu bafuqa amalahle laphaya, abafakile ngisho izifonyo noma nje izinto zokuzivikela njengoba-ke besebenza-ke ngamalahle okungaholela ekutheni-ke kubeke lokhu-ke izimpilo zabo-ke engcupheni. Nakanjani insimbi izozama ukuthi lilandelele lolu daba kuze kube ukuthi-ke lufika-ke emaphethelweni. Zinjalo-ke zensimbi ungasibamba ku-www.insimbinews.co.za noma usivakashele ku-Facebook uthi Insimbi Online Radio and News, nokuyilapho siyiphaka khona-ke zishisa futhi ngokukhulu-ke ukushesha. Ku-YouTube yenza isiqiniseko sokuthi uyasubscribe kwi-channel yethu Insimbi Media, siziphaka zingahluziwe zishisa bhe.